very quickly. Mwandiki mukaru ministry-ini ya Thothayati Patrick Kilemi nioritie arimi a macani na kahua kuhanda miti niguo kuhurana na ucenjia wa riera uria ukoretwo gicungiriria magetha kunyiha. God is good. Kilemi ekwaragia igongona-ini ria uhandi wa miti riria rikuhaririirio ni vengi ya Uniters thukuru-ini wa muthingi wa Ikumbi mwena wa Kigumo kuria Uniters yevangite kuhanda miti milioni 1 kahinda-ini ka miaka 5. Let us, this culture of taking care of environment, let the young people know, as the slogan we said is, let us make our hands dirty so that we have a clean environment. Nioreti arimi kumurika kigina kia bilioni 50 iria vengi ino ya Uniters ingionjorithia kuri amemba ayo na njira ya ngombo cia kugacirithia urimi wao. I was expecting to see all the other circles from Murang'a here. The cooperative movement from Murang'a is expected to see it here wakuja supporting Uniters. We look forward to seeing these fruit trees grow and flourish as a symbol of our collective commitment to a greener and more sustainable future. Turahanda kundu kungi 10 to guku gwiki na senteno ya guku Ikumbi niho tukuhanda miti makiria ma 120 na kuria kungi tukuhanda mingi o uguo. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa Uniters Martin Muhoho ni atariirie thukuru ingi 11 iria ikuhandwo miti na oho kuhe arutwo miti 7,000 makahande micii kwao. O primary turahanda miti ya matunda miti 150 na kuma hau ciana iria cia mathukuru mau ni tugucihe seed balls. Icio ni mbegu cipreservetwo na igakeigwo wega undu itangithuka niguo makinya mucie mahande. Turikaga uguo toguo cio witu iga o miaka 5 o mwaka within 5 years tukorwo tuhandite miti milioni 1 na ni toy ucio ni undu tukuhota gukinyaniria. Na kuo thukuru-ini wa muthingi wa Wahu mwena wa Githumu Kandara na thukuru wa Gitumbi mwena wa Uthaya kaunti-ini ya Nyeri akuru aria mari na makiria ma miaka 80 aria mambiriirie vengi ino miaka 32 mihituku ni manyitire itemi ria uhandi wa miti ari kionereria kuri arutwo vata wa uhandi wa miti. Arimi a macani na kahua makihoywo kuhanda miti na njira nene niguo kugitira ucenjia wa riera uria uhutitie mimera ino igakorwo magetha mao no marathie makunderete. Wakigwa kamugwa kunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma Metumia Ndigi Magoro. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.